Germanya'dan gelген Hatay volontörümüz var. Yok anladım. Ошондон жаңы жылды Hatay'ın билетискенде копушу печенье. Балдарга кантип печенье бишират, ошону үйрөтүп жатат жылдан. Азыр биз ушу мешитинде балдар иштеп жатышат. Ошо печенье, апалышы, жана шаймандар кантип анталат, немисче ошолорду үйрөтүп атабыз. Wer hat das Rezept verschleppt? Ich nicht. Du vielleicht? Ich auch nicht. Na, dann müssen wir es packen. Einfach frei nach Schnauze backen. Schmeiß den Ofen an Oh ja! und ran. In der Weihnachtsbäckerei Gibt es manche Leckerei. zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei in der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Brauchen wir nicht Schokolade, Honig, Nüsse und Zuckade? Und ein bisschen Zimt, Das stimmt. Butter, Mehl und Milch verrühren. Zwischendurch einmal probieren und dann kommt das Ei. Pass auf!